lenkolo ke yakwaShembe inkolo yamanga inkolo engekho baphatha iBhayibheli lona leli kodwa la kuthi Jesu khona bathi Shembe uyabona nje bathi Shembe is the way incwadi kaJohn 6 le uJohn 14:6 la khona uJesu athi imini indlela neqiniso nokuphila akekho yakubaba ngaphandle kwami bona sobethi Shembe is the way of which abafowethu angeke ngibazonde futhi ngeke ngilwe nabo angilwe nabo but we must iqiniso silikhuluma ukuthi Shembe inkolo engekho uma uShembe kuyinkolo eqiniso uShembe akavume ukuthi uJesu inkosi uthunywa uThixo ngoba iBhayibheli mabefuna ukuhamba manga istory esixoxa amakhehla nje anje ngami anentshebe enkulu amayixoxa wezwa amaqhayithi athi uShembe wathi ukuthi kwaba ukuthi baba umpostoli akubona abantu bakwaShembe abathi Shembe is the way sanibonani yazi ave hlupha umuntu othi mayeke wathola information encane ebese maphekwayo acabanga ukuthi inkulumo ephelele kanti nomuntu wamxoxela enenzondo yalento amxoxela ngayo okusho ukuthi kukhona ama fact angeke azamxoxele wona angeke amtshele wona ngalento uyabona ukuthi Shembe is the way akuwona amaNazaretha athi Shembe is the way lapha enkolweni yobuNazaretha isilungu akuyona into ephakanyiswayo kakhulu ibe ngaphezulu kolimo lwaseAfrika isilungu okwamanje asikakaphanyiswa ngaphezulu kolimo lwaseAfrika futhi ngeke nangelinye ilanga isilungu siphakanyiswe ngaphezulu kolimo lwabantu abamnyama singakhona isilungu kodwa siyohlala njalo silimithwa ukusetshenziswa kule yankolo because le yankolo inkolo yama-Afrika alright so ukuthi Shembe is the way akubona abantu amaNazaretha asho njalo ukuthi uShembe le yankulumo ethi Shembe is the way wayembathiswa abelungu bemembathisa hayi ngoba nakho babemduda noma babemtotosa noma ngabe babemona emva kuba ebalekelele kukubi lapha ulwandle lufuna ukudla itheko okusho ukuthi lufuna ukudla ama building ababelungu kuzofa abantu abaningi ukube uthi ulwandle lwake lwaphuma lwadla itheko so ngenxa yokuthi umbuso wawuphethe ngaleso sikhathi kwakuwumbuso wamaNgisi athi mangabe sebethandazile kakhulu sebebize bonke onkulunkulu ongabacabanga including inkosi uJesu Jesus as ubaba umpostoli nje naye ekhonza ngaphansi kwenkolo yeChristianism inkolo yeChristianism yafika lapha yathandaza insuku ngeinsuku kodwa ulwandle lwalokhu lusondelile lokuveza ukuthi mina ngiyaphuma lapha ngiyalidla itheko then kwaze kwakhona unkosikazi womlungu owakhuluma nawo amadoda abelungu bathi no yazini lana kukhona lo yamuntu omnyama owake wabhabhadisa lapha olwandle yena ke kodwa wayibeka ngokuthi kukhona lo liyahlanya olwake lwabhabhadisa lapha olwandle bakukhumbula belungu kwathiwa luluhlanya likuphi kwathiwa lusenanda base behamba ke baya kubabamkhulu uBhombela isitimela samampondo uvavalo inkunzi ehlaba ezinye emansobeni umlethi kaNomadinana zonke izizwe zithi imlethe base befike becela bathi hayibo baba ngalelo langa abashonga ukuthi lihlanya abambizanga ngohlanya bathi umuntu wenkosi kanti vele bona babengacabanga ukuthi uNkulunkulu ngempela ngahle kwenzeke ezemhlabeni umuntu omnyama bathi umuntu wenkosi sinenkinga ulwandle lifuna ukuphuma ludla itheko sithunyiwe umbuso wamaNgisi ukuthi phuthuma uzolekelela inkolo zonke sesizamile zehlulekile sasithi isilwane bantu abami sisho balungu sithi bantu abami sengizwile siyohlangana phambili sebethi kabelungu ke impostoli manje belungu kuthiwa sobuya nawo uthi hayi bantu abamambani siyohlangana phambili nangempela phambili kuthiwa safika ulwandle safika isilwane ulwandle likhupha amagagasi lusho ukudla itheko uyabona isilwane sasesifike siphakamisa isandla sathi masiphakamisa lesi sandla silapho onyazini lwezulu njengamanje baba umpostoli
sathi silwane masiphakamisa isandla kwaphela amagagaso olwandle lwathula ulwandle lwacwatha lwathi tu. Sasesithula isilwane silibuka sasesibuza umbuzo sikhuluma nolwandle sathi mntanami mina nobaba kusho uShembe umqalo wendlela uthi mina nobaba ngesikhathi sikwakha wena asishonga sikushonga ukuthi uyofika lapha yini mntanami esikuthathe yakubeka lapho kuphila khona abantu na. Sase siyathula isilwane savuma ngekhanda sikhuluma namanzi mbaba umpostoli ngoba ngiyabona ukuthi lenkulumo mhlawumbe wayizwa kancane lo muntu waxoxelwa isitha samaNazaretha kwasho ukuthi nawe wajabula kakhulu ngoba unobutha balento yaseAfrika uyifuna into yaseAfrika awuyifuni information yakini kodwa uyayithanda information yalapha khona ongeke uzufike khona futhi oyozuhamba emhlabeni ungazange ufike khona lapho khona into izwa kuthiwa ngizwa kuthiwa lena siyikhulumayo singakuthatha manje sikuse lapha eThekwini ufuka ubone ukuthi lwalulapho ulwandle wafike wama la wakhuluma nalo lapha lwenza ukuthi okay awuthi ngiqedele lenkulumo isikhathi akusona esikamshubo isikhathi lesi sakwa TikTok. Uthema ngabe esevume ngekhanda wasephethiwa sephendulukela kubelungu wathi bantu abami ubani odwebe ngenyama yenkomo kulomntanami base bekhonjwa abadweba abantu abadwebayo ukuthi nampa ya base besho ukuthi ayukhona vele owadweba ngenyama yenkomo ngalezi insuku leziyana wathi bantu abami ningalokothi ningaphinde nangelinye ilanga nidwebe ngenyama yenkomo kulomntanami lo mntanami uyophuma adla umhlaba ayidwebe inyama yenkomo kulomntanami wasethi mntanami sesizwile siyaxolisa ngicela ujike ubuye lapha esakubeka khona thina nobaba thola seliyahlehlwa ngezwi lwahlehla ulwandle baba umpostoli lwayo lwafika lwama lapho luma khona nanamhla lusami lapho waselupha isibusiso akangalinda nokuthi bembonga abelungu yabelungu kaBaba sebethi ngaleso sikhathi bathi Shembe is the way. Bathi Shembe akona akuthina amaNazaretha sathi Shembe is the way. No. Abelungu bathi Shembe is the way. Bembona ukuthi ngempela lo muntu omnyama lo okuthiwa uShembe he is the way. But the problem abantu abamnyama abayithandi into yakubo sidaliwe sinjalo nje thina into yakithi asiyithandi lena okungeyethu eseduze kwethu sithanda ukubhudukeza into ezikude into esingazazi futhi esingeke sizazi nabakhona mangathiwa sifika khona befike bekutshela ukuthi hayi yonke lento baba umpostoli enixishwe yona amahanga isystem yamaRoman la neRoman Empire mayifuna ukudla umhlaba they have used iChristianism ukuthi be destroy umhlaba yabona so ngana ukuthi angifuna ukungena lapho baba so ke all in all ngizama ukuchazela khona ngane kwethu ukuthi Shembe is the way akushiwo ngoyithina amaNazaretha kwashiwo abelungu emva kokubona umsebenzi omkhulu uNkulunkulu wamaNazaretha uShembe abenzela wona ngiyabonga ngane yakwethu ngwakwethu wena so ungayithatha into oyizwe ngesitha isitha masixoxela ke phela hey lalela baba umposteli sengiyigoqa nje phela lobo uMnazaretha buke bazondwa kakhulu ayikho into ebizondwa abantu abamnyama ikakhulukazi laba benkolo yeChristianism njengobuNazaretha maybe nawe nje ungomunye wabo abantu ababizonda kakhulu ubuNazaretha njengoba ubiza ngenkolo yamanga ayikho inkolo engeyeqiniso njengaleyana inkolo yamanga egcwele amango inkolo yeChristianism lena nina nibhukuda kuyo nibhukude mangena amakhulu that's why nithi nekuyinkolo A1 okuthiwa iChristianism iumbrella yamabandla onke angaphansi kweChristianism kodwa nikholelwa intene eziningi engehlukana engafani ngiyabona nje kube kuthiwa kuyenzeka baba umpostoli bengizoke ngithi ngoba nina ningamaKristu ningaphansi kwenkolo kweumbrella yeChristianism okushuthi iroom enikuyo is Christianism le room it has every room have a law then le room enikuyo yeChristianism kodwa law bengizoke ngithi kube kuthiwa kuyenzeka bengizoke ngithi ake kungene nina
ningena on the same room, kungena abantu baseWeseli, kungena abantu basesheshi, kungena abantu base St John's, kungena abantu base ZCC, kungena amaJericho, kungena iZayoni, kungena lokho kuthiwa o-Ian Head lokho kwase Dutch o American Boards, Roman Catholic Church, zonke lezi onke lamabandla angaphansi kweumbrella eyi-1 ebizwa ngokuthi Christianism. Bengizoke ngithi akangene in one room ye Christianism, then bese sithi ngesikhathi esisodwa shaya impempe kephe sekusikhathi sokuthi nidumisa uNkulunkulu oyedwa nimkhonzayo, bese siyama siyathula sinibuke nimdumise, ke sibone ukuthi niyomdumisa kanjani. So into yamanga baba umpostoli ilento leyo kuthiwa ye-Christianism, leyanto leyana udoti, leyanto leyana inkolo kaSathane, inkolo ye-Christianism, inkolo yasesihogweni, inkolo ye-Christianism, inkolo engena direction, inkolo ye-Christianism, inkolo engena mthetho, inkolo ye-Christianism, inkolo ye-Christianism, inkolo yasesihogweni lapho khona okukhonzwa khona uNkulunkulu ngaphansi kwento okuthiwa i-multiracious. So ngane yakwethu